Prošlo je 4 meseca od tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu. Situacija u Srbiji se ne smiruje. Društvena kriza ozbiljno je uzdrmala političku scenu. Ispunjeni su studentski zahtevi. Abolirani su demonstranti. Pala je vlada Miloša Vučevića. Međutim, ispostavilo se da to ipak nije dovoljno. Sledeći cilj ili zadatak jeste stvaranje društvenog, političkog i institucionalnog haosa, što bi predstavljalo uvod u vanredno stanje. Kako se ruši Srbija? Ko su nalogodavci? Ko su izvršioci? Gde vodi trag novca? Koliko košta pepeo Srbije? Ko će se na kraju posipati sopstvenim pepelom? Ako zamah krila leptira uznemiri vazduh u Pekingu, mogao bi izazvati oluju u Njujorku. Rečenica američkog naučnika Edwarda Lorenza, koje je popularizovao James Gleick, predstavlja slikoviti prikaz teorije haosa koja je poznata u svijetu nauke pod nazivom efekat leptira. Ovaj teorijski fenomen objašnjava se kao prirodna pojava koja na samom početku deluje kao stvar kojoj ne treba pridavati poseban značaj, ali usled određenih reperkusija postaje inicijalna kapisla za pokretanje mnogo kompleksnijih i složenijih procesa sa ogromnim krajnjim posljedicama. Sa društvenog i političkog aspekta ovakve pojave nisu česte, ali su svakako prisutne. No, one su najčešće sagledavane kao sistemska ili sociološka anomalija sa malim mogućnostima za određene promjene ili određena odstupanja od već predviđenih tokova normalnog funkcionisanja jedne države. Međutim, ukoliko se takve okolnosti društvenog haosa nastalog usled određene tragedije ili katastrofe stave pod kontrolu nekih političkih ili bezbednosno obaveštenih elemenata, celokupna situacija postaje pogodno tlo za sprovođenje scenarija modela građanskog i državnog prevrata, koji je udžbenički definisan kao obojena revolucija. Primere ovakvih nasilnih pokušaja preuzimanja vlasti, pored Srbije, nalazimo u Gruziji i Slovačkoj, a slični destruktivni elementi primetni su i u Mađarskoj, odnosno zemljama koje nastoje da vode slobodarsku, suverenističku i nezavisnu politiku. Well, I think it was obvious during the Democrat administration in Washington that their foreign policy strategy was based on interference into the domestic issues of sovereign countries. They tried to push especially those countries which had patriotic conservative governments to change their policies, to align with what the US Democrats had been representing. And they wanted to influence domestic political developments. And they wanted to weaken those governments which have not necessarily aligned with the US Democrats' policies to an extent of 100%. Well, basically it's the same in Serbia, in Slovakia, in Georgia, well, in different way in Romania, in different way in Hungary. The so-called deep state, or as we call in Georgia, Eurocrats, or global war party, they want sovereignty of and freedom of all these nations, as I was named, to be out, and only kind of so-called Soviet-style instructions to be followed from Brussels, from the so-called USSR. So it's not new, but interference, grave and very shameful interference in any nation, will it be Serbia or Georgia, in this way, in Soviet-style way, it's totally unacceptable for general public. Sve ovo ima jedan politički okvir djelovanja koji
imamo priliku da vidimo u Srbiji prethodnih mjeseci, ali svakako imamo priliku da vidimo i u Gruziji, imamo priliku da vidimo i u Slovačkoj, imamo najave da će se to desiti i u Mađarskoj. Svaka zemlja koja je danas na svetu slobodarska, suverena, koja vodi sopstvenu politiku, koja odgovara samo svom narodu preko demokratskih izbora, je danas na udaru. I to je veliki problem. Danas imamo i vidimo da u raznim zemljama te levoliberalne nevladine organizacije su spremne da obore demokratske izabrane vlasti zarad liberalnih vrednosti. Znači, oni su spremni da žrtvuju demokratiju u ime levoliberalnih vrednosti. We are sovereignists, as you mentioned. That is a term I accept and I consider to be appropriate because we see ourselves in opposition to the globalists. And we are opposed to the influence that the European Union or European Commission is trying to force countries such as Hungary to behave the way they want, to basically adopt liberal democracy in its progressive form, in its woke form, with which we don't agree. So whether it's Hungary or Serbia, we find good partners to talk with. It has been revealed that US taxpayers' money was used in a number of countries worldwide to organize mass protest disturbances in favor of changing the governments, which were elected by the local society, the majority of the population. Mi si vážime členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii aj v Severoatlantickej aliancii, ale na druhej strane, ak sa v Európskej únii príjmajú rôzne rozhodnutia, ktoré idú proti národným záujmom Slovenskej republiky, tak je povinnosťou či už predsedu vlády alebo každého politika sa ozvať a nesúhlasiť s nimi. A v tomto si myslím, že Slovenská republika a Maďarsko sú asi jediné dve krajiny, ktoré robia takú sebavedomú, suverénnu zahraničnú politiku. A to isté platí aj o Srbsku, o politike, ktorú predstavuje prezident Aleksandar Vučić. Sa druge strane, u Srbiji nekoliko decenija unazad u kulturnoj, obrazovnoj, medijskoj i političkoj sferi dominira nenacionalna elita, takozvana Druga Srbija. Njen nastanak se vezuje za sam kraj Drugog svetskog rata, kada u Srbiji uz pomoć sovjetskih tenkova i više od 400.000 pripadnika Crvene armije vlast preuzima do početka rata ilegalna komunistička partija Jugoslavije. Od tog momenta sledeći kominternovski princip eliminacije klasnih neprijatelja u takozvanim komunističkim čistkama, samo u Beogradu stradalo je nekoliko desetina hiljada ljudi, dok je u Novom Sadu streljano oko 1500 građana u Rajinoj šumi. Između ostalih i gradonačelnik Novog Sada, Miloš Petrović. Dakle, reč je o najobrazovanijem delu stanovništva. Ubijani su i lekari, advokati, profesori, umetnici, inženjeri, privrednici. Svi oni koji su smatrani klasnim neprijateljima i predstavnicima velikosrpske buržoazije. Samo na taj način komunisti su mogli da suzbiju nacionalni identitet dominantne nacije na jugoslovenskom prostoru, bez čega ne bi mogla potpuno da se sprovede internacionalna revolucija. Uočljivo da kod nas postoji jedna elita proistekla iz teško mi je to baš da nazovem komunističkog sistema, iz onog titoističkog sistema koje se između ostalog i diči svojim jugoslovenstvom, koje je, iz moje perspektive, ti ljudi zaista imaju za svoja politička i ideološka stanovišta potpuno pogrešne razloge da se dive Titovoj Jugoslaviji. Titoizam, specifični oblik komunizma, odnosno socijalizma u Jugoslaviji, njegovo oblikovanje su imali ulogu i stavovi Kominterne, jako bitno, i samo shvatanje srpske opasnosti. Naša autošovinistička, NVO ili kako god hoćete da nazovemo elita, svoje jugoslovenstvo crpi odatle. I ono je, nažalost, u svojoj najvećoj meri čisto antisrpsko.
Nakon sprovedene komunističke čistke dolazi do planskog naseljavanja centra Beograda od strane predstavnika novih vlasti. Putem konfiskacija otimaju se kuće i stanovi predratnih Beograđana na najekskluzivnijim delovima grada, čime nastaje nova elita. Vremenom unutar Saveza komunista dolazi do ideoloških razmirica, čime nastaju podele na centraliste i konfederaliste, oličene u novom levo-liberalnom krugu, koji nastaje tokom studentskih protesta 1968. godine. Levo-liberali predvođeni Latinkom Perović su smatrali da je partijsko rukovodstvo odstupilo od izvornih ideoloških principa komunističke revolucije. Nakon 8. sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, održanog septembra 1987. godine, dolazi do konačnog razlaza između ove dve struje. Pobedničku struju centralista predstavlja Slobodan Milošević, a poraženu Ivan Stambolić. Oko Stambolića se okupljaju levoliberali koji u narednim godinama formiraju grupu intelektualaca pod nazivom Beogradski krug, a centar svog delovanja teritorijalno lociraju u takozvanom krugu dvojke. Poražene snage na 8. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije i 68-aši su zauzeli glavnu ulogu u tom pokretu. Zapad je vrlo brzo krenuo to obilato da finansira, ali u početku su to bili, ja stalno govorim da su mnogo opasniji ovde vernici nego plaćenici. Ta elita koja potiče, ta deca komunizma, to je vrlo uočljivo na svim nivoima, i u univerzitetskom i u tom sektoru nevladinih organizacija. Ima te korene, ima taj, pa i autošovinizam. Pitanje je da li bi mogao i koliko bi mogao da bude utemeljen u njima i da bude na neki način iskren. Ja bih rekao da tu u velikom broju slučajeva da postoji iskrenost, da nije samo ono kako se u narodu često kaže plaćeništvo. Da tu postoji velika doza iskrenosti, ne bi bio moguć da bez te identifikacije sa jugoslovenstvom. U okviru Beogradskog kruga stvara se pojam Druga Srbija, kojim članovi ove organizacije sebe opisuju kao drugačije, bolje i pre svega ideološki odane izvornim principima komunizma, pre svega na planu kulture. Da bi opstalo u novim demokratskim vremenima nastalim nakon pada Berlinskog zida novembra 1989. godine, drugosrbijanska elita je morala da odbaci staro komunističko delo i ogrne novo građansko ruho. Međutim, imajući u vidu okolnosti i totalitarne okvire u kojima je ta elita nastala, njena nedemokratska priroda je ostala ista. Prilagođeni novim okolnostima, predstavnici te elite nastavljaju da deluju kao i ranije. Tokom 90. godina iz njenog okvira formiraju se interesne zajednice na čijem čelu se nalaze deca komunizma. Taj privilegovani sloj sebe vidi kao socijalno i intelektualno superiorniji u odnosu na ostatak Srbije, te samim tim sebi dodelio i ulogu vrhovnog moralnog autoriteta, odnosno društvenog korektivnog faktora, koji smatra da ima za pravo da drugima nameće šta je ispravno, a šta nije. Imali smo tu jednu situaciju da od te stare komunističke partije u Srbiji jedan deo veći otišu u SPS i postali su odjedanput kao branioci nacionalnih interesa, a ovaj drugi manji deo je otišao u opoziciju i počeo da stvara tu liberalnu političku demokratsku liberalnu opciju u Srbiji. Svuda su ti osnivači bili, ovo što vi kažete, deca komunizma. S provođenjem političkih promjena 5. oktobra 2000. godine u Srbiji je izvršena jedna od prvih obojenih revolucija u svetu. Elementi koji su delovali u svojstvu grupa za pritisak poslužili su stranim faktorima kao svojevrsna vojska na terenu, odnosno gerila u borbi za osvajanje vlasti u Beogradu. Glavni nosioci tih delovanja bile su nevladine organizacije u sadejstvu sa dosovskim političarima. Oni su kroz upumpavanje i unošenje novca iz Budimpešte, u kojoj su u to vreme bili smešteni Sorošev edukativni centar i CIN kamp za obuku, doveli do rušenja Slobodana Miloševića preko ulice. Nažalost, mnogi političari u Srbiji su učestvovali u tom projektu jer su kroz
saradnju upravo sa ovim organizacijama i sa nekim CIA podružnicama, uzimali ogroman novac za rušenje tada Slobodana Miloševića, ali oni ili su znali ili su se pravili da ne znaju, su u stvari rušili tada zajedničku državu Srbije i Crne Gore, ali su i tekako pomogli da dođe do jednostrane nezavisnosti Kosova. U godinama koje su usledile sve do današnjih dana, NVO sektor u Srbiji je izgradio čitavu mrežu koja je pre svega izražena kroz institucionalno delovanje kako bi u svakom trenutku mogao da aktivira svoje spavače i po potrebi destabilizuje situaciju u Srbiji. Za sprovođenje ovako kompleksne akcije bilo je prvo neophodno stvoriti, odnosno kreirati scenario haosa u kojem bi najefikasnije mogao da se primeni prethodno definisani efekat leptira, odnosno upotrebljiva kontrola društvenog, političkog i institucionalnog haosa. Zato je potrebno shvatiti metodološki princip, odnosno uvezanost ove NVO hobotnice, te njihovih kanala komunikacije i finansiranja sa centrima moći koji su trenutno na izdisaju, usled novih geopolitičkih okolnosti u svetu koje su nastupile 20. januara 2025. godine. Ipak, pre toga neophodno je eksplicitno objasniti šta je NVO sektor. Ulaskom u epohu neoliberalizma koji podrazumeva dominaciju kapitalističke privatne svojine u svim aspektima društvenog delovanja, svet se susreo sa hiperekspanzijom nevladinog sektora. Nevladine organizacije najčešće se definišu kao privatne i neprofitne organizacije, zasnovane na dobrovoljnoj bazi udruživanja ljudi, u cilju sprovođenja raznovrsnih aktivnosti usmerenih ka promenama, podršci ili promociji raznih društvenih segmenata. Upravo široka raznovrsnost oblasti njihovog delovanja onemogućava njihovu preciznu definiciju, pa se subjekti NVO sektora najčešće klasifikuju prema ulogama koje određene organizacije, barem deklarativno, vrše u jednoj državi ili društvu. Na taj način imamo širok spektar aktivnosti, od programa edukacija preko humanitarnog rada, praćenja demokratskog razvoja ili zaštite životne sredine, pa sve do finansiranja drugih, uže specijalizovanih nevladinih organizacija. Ja nikada nisam imala nevladinu organizaciju kojoj je USAID davao novac, niti sam ikada radila za nevladinu, bilo koju nevladinu organizaciju u Republici Srbiji. Dakle, ja sam radila, bila stalno zaposlena kao konsultant na nekim USAID-ovim projektima i ti projekti su se uglavnom bavili ekonomskim razvojem, lokalnim ekonomskim rastom, konkurentnošću Srbije, dakle zaista kao konsultant koji je plaćen od strane američke kompanije. 2004. godine kada su izbili antisrpski pogromi na celom Kosovu i Metohiji, gledali smo to na televiziji, moj brat i ja, i bili zaista besni zbog toga što dozvoljavamo da u Evropi početkom 21. veka ljudi pale sela, kuće, manastire, crkve, a da niko ne reaguje. Mi smo hteli da reagujemo, a ne da samo negodujemo. I zato smo kao studenti, imao sam 19 godina, moj brat 21 godinu, osnovali humanitarnu organizaciju Solidarnost za Kosovo. Bili smo mladi, bez iskustva, ali smo imali jaku želju da konkretno pomognemo nama, bratskom i prijateljskom narodu. NVO sektor zastupljen je u gotovo svim zemljama sveta. U nerazvijenim zemljama NVO sektor kroz aktivnosti humanitarnog karaktera služi kao nužni pokretački pogon i zamajac njihovog razvoja. Sa druge strane, u skladu sa takozvanim demokratskim principima postoje zemlje u razvoju, u kojima NVO sektor služi da usmerava put njihovog razvoja i doprinosi usvajanju i razvoju demokratskih vrednosti, pravne države i zaštiti ljudskih prava i sloboda. Na posledku, u razvijenim zemljama, NVO sektor često zastupa i štiti interese užih društvenih kategorija i promoviše vrednostne stavove koji ne mogu prirodnim putem, bez nametanja da steknu odobravanje većinskog dela društva. Trenutno sam u organizaciji koja se zove Merlinka festival. Pre toga sam bio u organizaciji Kvirija centar koja više ne postoji, koju vodi u stvari Boban Stojanović koji je pobegao u Kanadu. Mi ovde imamo još i Beograd Pride, koji je u stvari organizacija koja ne postoji, nikad nisu zvanično registrovani. Tako kada vidimo ono da se dešava Beograd Pride, to u stvari organizuje švedska organizacija Civil Rights Defenders i oni podnose policiji da će se desiti događaj i oni stoje kao glavni organizatori.
Danas najveći deo velikih korporacija u svetu, ili barem njihovih vlasnika, imaju svoje fondove za finansiranje nevladinog sektora i to se definiše kao društveno odgovorno poslovanje. Na sličan način deluje i veliki broj naročito zapadnih vlada u nerazvijenim zemljama širom sveta. Surovost kapitalističkog poretka u kojem svet danas funkcioniše, a koji nužno odbacuje atribut neprofitno, nameće pitanje zašto bi se iko odricao materijalnih sredstava i ulagao ih u razvoj dalekih, a često i nepoznatih država i društava. Kapitalizam sam po sebi negira i filantropske, odnosno čovekoljubive motive ovakvih aktivnosti. Logički se može zaključiti da je cilj takvog delovanja samo promocija i sticanje naklonosti onoga kome se pomaže, ali ne radi pukog podizanja sopstvenog imidža, već radi uspostavljanja posebnih odnosa koji se najbolje mogu objasniti kroz dobro poznatu sintagmu – meka moć. U teoriji društvenih odnosa meka moć se definiše kao sposobnost uticaja na nečije ponašanje, ali ne silom i prinudom, već snagom privlačnosti i dopadljivosti. Upravo posmatrajući ih kroz ovu prizmu, možemo najbolje razumeti delovanje brojnih nevladinih organizacija u našoj zemlji, ali i u celom svetu. Generalno, kada razgovaramo o tim nevladinim organizacijama, treba shvatiti da je to jedan krug. Imate nevladine organizacije koje se finansiraju preko USAID-a i drugih fondova, imate medije također koji se finansiraju na isti način, imate političare koji su deo istog kruga. I kad prihvatite da uđete u to kolo, onda dobijate ogromnu podršku, medijsku podršku, političku podršku i novac. A kad ne prihvatite, kao što smo mi odbili da uđemo u to kolo, zato što nismo htjeli da sprovedemo njihovu agendu, onda ne samo da oni vama ne pomažu, nego odmažu. Zato što vas crne u njihovim medijima, zato što vas napadaju preko svojih nevladinih organizacija ili političara. Moram biti iskren, USAID je kroz neke humanitarne projekte učinio neke pozitivne stvari koje se tiču Crne Gore i Balkana, odnose se na renoviranje nekih bolnica, domova zdravlja, škola, obdaništa, ali to je bukvalno bilo kap u moru u odnosu na ono što su radili sa privilegovanim nevladinim sektorom i sa određenim političkim subjektima. Sa druge strane, mislim da je ovo više nego legitimna tema, zato što mislim da se nekoliko puta zaista u potpunosti pokazalo i dokazalo da neke od tih organizacija ne da ne rade ono što kažu da su njihovi ciljevi i njihova misija i za šta dobijaju finansiranje, nego rade nešto potpuno suprotno tome. U skladu sa navedenim metodama i principima delovanja može se konstatovati da Srbija obiluje radom nevladinih organizacija. Najveći deo ovog sektora predstavlja društveno odgovorne građanske zajednice, koje zastupaju interese manjinskih grupa u cilju unapređenja kvaliteta života svih građana Republike Srbije. Sa druge strane, postoje određene nevladine organizacije koje u istinu ne zastupaju ove ideje, vrednosti i interese i deluju nezavisno od vlade Republike Srbije, ali zato sprovode planove i ciljeve drugih stranih vlada koje nastoje da destabilizuju Srbiju upravo kroz rad takvih civilnih društava. Osim toga, u poslednje 2 godine taj nivo i intenzitet se bitno povećao, a razlog za to je politički debakl opozicije na izborima decembra 2023. godine. Naime, kroz stvaranje političkog vakuma u delovanju opozicionih stranaka došlo je do formiranja takozvane inicijative Proglas, a njihovo pozicioniranje na političkoj sceni je najbolje definisao biznismen Milan Beko kroz ocenu da je političkim porazom lidera stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa omogućeno stvaranje pogodnog tla, odnosno prostora za pojavu novih političkih činilaca, pritom aludirajući da je na taj način stvorena pozitivna klima za delovanje Proglasa kao novog relevantnog faktora koji sa više aspekata nudi nove mogućnosti za promene. U prilog tome govori i činjenica da su upravo dvojica osnivača inicijative Proglas, Dragan Bjelogrlić i Miodrag Jovanović, prepoznali značaj grupisanja brojnih nevladenih organizacija, lokalnih pokreta i grupa građana, te su krenuli u osnivanje neformalnog udruženja Slobodne organizacije Srbije, koje je okupilo nekoliko desetina lokalnih pokreta na prostoru Srbije. Te organizacije su po njihovoj proceni trebale da se isture na čelo lokalnih opozicionih struktura koje bi bile pod direktnom kontrolom Proglasa. Šta je Proglas?
Interesne zajednice drugosrbijanske elite proteklih 30 godina vezivane su kroz delovanje različitih nevladinih organizacija. Stvaranjem Proglasa po prvi put dolazi do njihovog objedinjavanja u jednu krovnu organizaciju. Ono što je važno istaći kada je reč o Proglasu jeste da ova organizacija nije registrovana u Agenciji za privredne registre. Ovakva netransparentnost njenog delovanja, koje nije u skladu sa pravnim sistemom naše zemlje, uprkos medijskom eksponiranju, daje ovoj organizaciji fantomski karakter, odnosno elemente tajnog udruženja čije je postojanje po Ustavu Republike Srbije zabranjeno. Srž ove fantomske organizacije paradoksalno čine javne ličnosti, i to istaknuti glumci, profesori, akademici, sportisti, advokati i druge nestranačke ličnosti koje pokušavaju sebe da predstave kao elitu društva, predodređenu da donese promene. Sve su to jedni isti ljudi zapravo. I oni se kreću po upravnim i nadzornim odborima jedne, druge i treće organizacije, četvrte. I oni su ti koji zapravo u sve te 4 organizacije praveći simulovani pravni posao, dakle, simuliraju da je sve u skladu sa zakonom, a zapravo nije, jer im je važno da imaju kroz nekoliko nivoa da se novac opere. Jedan od najistaknutijih lidera Proglasa svakako je Dragan Bjelogrlić. Ovaj glumac koji se tokom prethodnih decenija proslavio u najpopularnijim ostvarenjima domaće kinematografije, u poslednjih nekoliko godina svoje bogatstvo akumulirao je kao režiser, zahvaljujući realizaciji velikih projekata, koji su finansirani iz budžeta Republike Srbije. Javnost je mogla da se upozna sa njegovim elitističkim stavovima koje je izneo nakon decembarskih izbora 2023. godine, uputivši pogrdne kvalifikacije beogradskom stanovništvu iz prigradskih naselja. Znači, mi govorimo o jednom gradskom jezgru i onda govorimo o Obrenovcu, Lazarevcu, Mladenevcu, Ovči, Borči, Zemun Polju, Batajnici, gde je pobedio vlast. To su ljudi koji dolaze u grad subotom, u tržni centar. I to je njihov kontakt sa Beogradom. Ovim Beogradom koji vi znate i koji znaju vaši gledalci. Jer ne verujem baš da doživljavate u svom poštovanju besni fok ili kotež kao Beograd. Imate i Bjelogrlića koji je do juče primao novac za emisije i serije iz državnog budžeta preko državnih kompanija, kome sad to nešto ne odgovara, što znači da je dobio veće pare na drugoj strani. Dakle, ovde se samo o novcu radi. Bjelogrlićeve elitističke stavove dele i drugi članovi njegove porodice, koji su već izvesno vreme angažovani na promociji njegovog antirežimskog diskursa. U prilog tome govore i događaji iz juna 2024. godine, kada je njegov sin Aleksej pročitao saopštenje sa zahtevima navijača Partizana na košarkaškoj utakmici ovog kluba protiv Crvene zvezde, čemu je usledilo pogrdno skandiranje predsjedniku Republike, a potom i organizovano napuštanje sportske hale. Takođe, Bjelogrlićeva ćerka Mija uključena je u javnu promociju aktuelnih studentskih protesta, te je tako nedavno uzela aktivno učešće u snimanju dokumentarnog filma u produkciji N1 o studentskim blokadama Univerziteta u Nišu. Pored Bjelogrlića, veoma važnu ulogu u realizaciji političkih ciljeva Proglasa zauzela je i profesorica i bivša rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović. Opoziciona politička aktivistkinja i liderka koalicije Moramo, Biljana Stojković, istakla je da Popovićeva koristi članstvo u Proglasu kako bi oprala svoju profesionalnu biografiju, te da je nekoliko profesora odbilo da uđe u ovu inicijativu upravo iz pomenutog razloga. Popovićeva u akademskim krugovima važi za osobu koja je nastojala da izdejstvuje svoj reizbor na poziciju rektorke posredstvom sebi lojalnih pojedinaca, među kojima se najviše istakao njen kolega Danilo Potparić, jedan od organizatora protesta, jedan od 5 miliona. Zarad ostvarivanja materijalnih ambicija, Ivanka Popović je posredstvom Potparića pokušavala da uspostavi studentska tela koja bi bila pod njenom ingerencijom i oponirala zvaničnim i reprezentativnim studentskim institucijama, zbog čega je i osnovano studentsko udruženje Omladinska mreža Srbije, koje je sačinjeno od gotovo svih studentskih organizacija koje su imale aktivno učešće u demonstracijama organizovanim od strane opozicije. U tome je posebno pomogla Nailja Malja Imami, šefica katedre za albanski jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Ipak, posebnu pažnju privukla je krivična prijava Državne revizorske institucije protiv Popovićeve, koja je podneta sredinom februara 2021. godine, zbog nenamenskog trošenja budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od gotovo 3 miliona dinara, na osnovu zaključivanja ugovora o radu na određeno vreme sa sebi bliskim osobama, za koje prethodno nije pribavila neophodnu saglasnost nadležnih organa za njihovo zapošljavanje. Šta je ona radila od malena sa svojim životom? Pa ona je bila dete diplomatskih roditelja koji su živeli kao diplomate negde. One posle gurali su je kroz vrtić, kroz školu, kroz fakultet, kroz univerzitet. Šta si ti u životu nešto napravila, osim što si terala možda svoje asistente, studente da pišu naučne radove i da si potpisuješ kao autor? Još jedan istaknuti član inicijative Proglas je i sudija Apelacionog suda u Beogradu, Miodrag Majić. Ovaj blizak saradnik američko-britanskog faktora i interesa drugih stranih diplomatsko-konzularnih predstavništva u Srbiji svoje prekriveno političko delovanje sprovodi preko udruženja CEPRIS, koje je faktički integralni deo inicijative Proglas, a koje se najvećim delom finansira iz američkih fondova. Kroz svoj protivzakoniti rad u okviru organizacije CEPRIS, ali i kroz pisanje blogova na svom internet sajtu, u kojima iznosi negativan i kritički stav prema stanju u domaćem pravosuđu, te navodnom postojanju političkih pritisaka na odluke sudija, uspeo je da na sebe privuče pažnju zapadnih finansijera. Od 2016. godine do danas najveći deo prihoda organizacije CEPRIS dolazio je iz stranih fondova poput USAID-a, Soroševog fonda za otvoreno društvo, ali i ambasada SAD-a, Velike Britanije i Holandije. Mnogi članovi CEPRIS-a, među kojima i formalni predsjednik ove organizacije, sudija krivičnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, Aleksandar Trešnjev, pohađali su stručna usavršavanja i učestvovali na brojnim predavanjima, skupovima i tribinama, organizovanim u Sjedinjenim Američkim Državama. Na taj način, oni su nastojali da koristeći CEPRIS stvore paralelni sistem moći u srpskom pravosuđu. Drugim rečima, duboku državu. I ovdje imamo kontradikciju da se ti ljudi zalažu za vladavinu prava, za uspostavljanje pravne države, poštovanje zakona i tako dalje, dok sami, rekao bih, krše zakon, jer zakon o sudijama i zakon o javnim tužiocima vrlo jasno zabranjuju bilo kakvu političku aktivnost sudija, odnosno tužilaca, a rekao bih da je Proglas par excellence jedna politička organizacija koja pokušava da svojim delovanjem utiče na političku situaciju u Srbiji. Pored sudijske karijere, Majić je zapaženu ulogu ostvario i kao književni autor, iako se po kuluarima dovodi u sumnju autentičnost njegovih dela. Majićev roman Deca zla, koji je doživeo i serijsku ekranizaciju, karakterističan je po tome što prikazuje Srbe iz Republike Srpske kao genetski predisponirane ubice sa urođenim nagonom za zločin. Krenulo naročito 90-ih. Tu sklonost da se ljudi iz Republike Srpske vide kao na sličan način kao što Srbe u Republici Srpskoj vide Bošnjaci. Kada oni kažu Republika Šumska, oni ne misle na ono lepo što vezujemo u šumu, čist vazduh, divnu prirodu, već misle na zveri. Danas akteri iz Proglasa i sa televizije N1 govore o Vučićevim pristalicama kao o zverinjaku. Posebnu ulogu u političkom delovanju Proglasa ostvaruje profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Miodrag Jovanović, ujedno i jedan od osnivača CEPRIS-a. Naime, Jovanović je jedan od prvih univerzitetskih profesora koji su podržali studentske blokade fakulteta širom Srbije. Osim kontakata sa studentima matičnog fakulteta, Jovanović ostvaruje komunikaciju i tesnu saradnju sa predstavnicima neformalne grupe Stav, sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i njihovom najistaknutijom predstavnicom, Milom Pajić, ujedno i aktivistkinjom inicijative mladih za ljudska prava. Upravo Jovanović uz Katarinu Đukić, programsku direktorku Proglasa, predstavlja ključnu sponu između Stava i nevladine organizacije JUKOM, koja obezbeđuje pravnu pomoć aktivistima pomenute neformalne grupe
protiv kojih su pokrenuti krivični i prekršajni postupci. Te organizacije nemaju, pod jedan, one nemaju nikakav kredibilitet. I one bi u svakom normalnom društvu bile potpuno marginalne organizacije koje, da li postoje ili ne postoje, nije važno za društvo. Njih u ovom društvu prave u stvari Šolakovi mediji. Zato što se one koriste kao grupe za pritisak i dobijaju, bukvalno dana kada su napravljene, kada su formirane, dobijaju neverovatan vizibilitet i samim tim onako postaje moderno biti deo toga. Na osnovu informacija do kojih je došao Centar za društvenu stabilnost, Katarina Đukić je bila involvirana u proteste protiv eksploatacije litijuma, tako što je septembra 2021. godine predsedavala sastankom povodom organizovanja protesta pod nazivom Ekološki ustanak, na kojem je učestvovao i Aleksandar Jovanović Ćuta. Tom prilikom iznet je stav da će ekološke teme u budućnosti biti generator građanskog nezadovoljstva, koje će dovesti do omasovljavanja protesta i moguće smene vlasti. Posebno kontroverznu ulogu u okviru proglasa ima akademik Vladimir Kostić, koji je do novembra 2022. godine vršio funkciju predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti. Uoči Kostićevog povlačenja sa mesta predsjednika SANU, u javnosti su na površinu isplivale brojne afere i neregularnosti koje su pratile njegov mandat na čelu ove najeminentnije srpske naučne institucije. Pored određenih tvrdnji da je direktno protežirao izbor svojih najbližih saradnika, zbog čega se opravdano spekuliše o postojanju trgovine uticajem, prethodni Kostićev izbor za predsjednika SANU odlikovale su i brojne neregularnosti. Sve pomenuto ga je u očima svojih saradnika iz proglasa suptilno nametnulo kao potencijalnog i poželjnog predsjedničkog kandidata na redovnim izborima 2027. godine. Dodatnu senku na već postojeće kontroverze bacaju i saznanja da je Kostić kroz zapošljavanje dece pojedinih članova SANU zapravo kupovao njihovu lojalnost i naklonost. Povezanost proglasa sa nevladinim organizacijama jasno je vidljiva i kroz činjenicu da je internet domen ove inicijative registrovan na adresi Kneza Miloša 4, na kojoj je smeštena kuća ljudskih prava i demokratije. U sklopu ove krovne organizacije posluje 5 istaknutih antidržavnih nevladinih organizacija: Helsinški odbor za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Centar za praktičnu politiku i građanske inicijative. Na istoj adresi, Kneza Miloša broj 4, imamo formiranje onoga što i danas živi, organizacija koja se zove Proglas, koja je povezana sa tom adresom u tome što je njihov web sajt koji je otvoren, registrovan na to mesto i po svemu sudeći je finansiran od strane te organizacije građanske inicijative. O uvezanosti proglasa sa navedenim nevladinim organizacijama, među kojima se posebno ističu građanske inicijative, svedoči i podatak da je Maja Stojanović, izvršna direktorka ove nevladine organizacije, krajem novembra prošle godine održala polukonspirativni sastanak sa Bjelogrlićem i Popovićevom, na kojem im je predočila dokument pod nazivom Strateški plan proglasa za period do 2026. godine, pripremljen od strane građanskih inicijativa. U prvi mah ovo deluje kao izvršilački posao koji su građanske inicijative obavile za proglas. Međutim, saznanja do kojih smo došli ukazuju na sasvim drugu vrstu veze koja nameće pitanje. Da li se proglas nalazi pod direktnom kontrolom građanskih inicijativa? O usmeravanju i kontroli delovanja proglasa od strane navedene nevladine organizacije govori i to da je strateškim planom Popovićeva predviđena za koordinatorku Centralnog koordinacionog tima sa zaduženjem da donosi ključne odluke i osigurava usklađenost svih timova sa takozvanom misijom proglasa. Popovićeva je od strane građanskih inicijativa označena kao nosilac budućih kampanja proglasa, jer je procenjeno da je prihvatljiva svim sferama društva zbog svoje profesionalne biografije. Studenti su radili ogromnu stvar. Oni su, oslobodili su nas straha, dali su nam nadu i sada je, jedina pristojna stvar koja preostaje,
hvala vam što ste to uradili, ko ima snage da ostane u tome, neka bude tu, ali mi preuzimamo sada. Sad, to mi preuzimamo sada je deo koji će biti test za nas. Test je za nas, a posljedice će osjećati svi. Kada je reč o građanskim inicijativama, radi se o jednoj od starijih nevladinih organizacija, koja je osnovana još 1996. godine. Spisak donatora ove organizacije prilično je dugačak, a obuhvata i dve organizacije koje je Elon Musk označio kao kriminalne, USAID i nezaobilazni NED, Američku nacionalnu zadužbinu za demokratiju, koja je još od osnivanja dovođena u vezu sa delovanjem CIA. Ali ja ne vidim neku veliku značajnu razliku između te dve organizacije. Mislim da su obe organizacije duboka država, da u stvari predstavljaju duboku državu i da bez obzira ko je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i koja je administracija u stvari na vlasti sa kojom politikom, da se sama srž politike te duboke države nikada ne menja. Ovo je prvi put da će možda Trumpova administracija uspjeti da se obračuna sa dubokom državom i da će samim tim promeniti funkcionisanje Sjedinjenih Američkih Država prema inostranstvu i drugim suverenim državama. And the way I view them is they are extension of the American Congress, and their goal is to change the politics around the world. They do it through influencing, through money, through supporting either the media or the journalists or the jury and judicians, prosecutors, and of course other smaller NGOs that attack the politicians that they claim are a problem for them. So therefore we cherish the decision of President Trump to cut the financial resources. Look what is happening. It's very obvious and very much telling which organizations are screaming about that. Because it's obvious which organizations were financed by them. And those who were financed by them must be considered as organizations representing foreign interests. Because if you are funded from abroad, then you represent foreign interest. And this is something that must be looked at, something which must be clarified, something which must be investigated, and consequences should be drawn as well. Well, if the USAID funds have stopped, they are European funds, unfortunately, for this radicalism in Georgian streets. And there is a European money which Europe had said a few months ago that they are sending it for democratic development of civil society. What civil society? Driving force are there the radical parties, plus these few NGOs who are sharing the radical opposition's agenda. Možemo da primetimo i u Srbiji i u drugim zemljama da sve te nevladine organizacije koje su zapravo dobijali novac i kredibilitet jedino preko tih fondova sada su u panici. I mnoge od njih neće moći više da funkcionišu i oni će morati, pa baš kao mi do sada, da se finansiraju zahvaljujući svojim donatorima, privatnim donatorima, ljudima. Znači, koliko imate podrške u narodu, realne podrške, toliko ćete moći da radite. U istom periodu, kada je predstavnicima Proglasa prezentovan strateški plan, Maji Stojanović predočena je od strane zamjenice direktora NED-a za Evropu Tanje Dramac-Džiris spremnost američkih donatora da obezbede kontinuirano finansiranje Proglasa. Tom prilikom su Stojanovićeva i Džirisova došle do zaključka da Proglas treba držati na kratkom lancu i da se u tom slučaju njegovi predstavnici mogu dobro iskoristiti za interese svojih finansijera. Ujedno je Stojanovićeva iznela stav da su građanske inicijative jedina nevladina organizacija u Srbiji koja može da kontroliše lidere Proglasa, koji su u prethodnom periodu postupali suprotno očekivanjima američke strane, te da se njihovo finansiranje mora vršiti isključivo preko ove nevladine organizacije. Saznanja do kojih je došao Centar za društvenu stabilnost ukazuju na to da je značajnu ulogu na donošenje odluke NED-a da finansijski podrži inicijativu Proglas imala viša saradnica američke nevladine organizacije Atlantski savet i šefica kancelarije američkog East West instituta Maja Piščević.
Upravo njena legendirana uloga reflektuje se u obezbeđivanju sredstava koje su usmerena za finansiranje studentskih protesta započetih u Novom Sadu tokom novembra 2024. godine. Aktivnu ulogu u podršci i organizovanju protesta dao je i jedan od osnivača pokreta Otpor, Ivan Marović, koji trenutno vrši funkciju izvršnog direktora američke nevladine organizacije, Međunarodni centar za nenasilni konflikt, a koja je prema pojedinim saznanjima pod direktnom kontrolom Biroa za obaveštajne poslove i istraživanje State Departmenta. Konkretno političko delovanje inicijative Proglas od početka protesta prouzrokovanih tragedijom u Novom Sadu bilo je najvidljivije tokom blokade 3 novosadska mosta 1. februara 2025. godine, kada se okupljenim građanima između ostalih obratio i glumac i režiser Dragan Bjelogrlić. Raspoloživa saznanja do kojih smo došli ukazuju na to da je namera Bjelogrlića, ali i drugih govornika, bila da se na toj blokadi u ime studenata nametne novi zahtev koji podrazumeva formiranje takozvane ekspertske vlade, koju bi činili pojedini predstavnici Proglasa. Međutim, od ove ideje se ipak odustalo u posljednjem trenutku usled naznaka da bi ovakav predlog izazvao nezadovoljstvo među okupljenim studentima, a o čemu svedoči i nepripremljenost Bjelogrlića i Kesića prilikom čitanja teksta govora koji su u tom trenutku dobili. Mora da vas podržava i istraje zajedno sa vama na ovom putu spasi, na ovom putu spasa i da vam krene putem koji ste nam vi utabali. Može samo aplauz podrške dok se podsjetim šta treba da kažem. Prema predviđenim planovima Proglasa i građanskih inicijativa, ekspertska vlada bi obezbedila tajnost podataka i finansiranja, kao i političkog delovanja nevladinog sektora u Srbiji, a posebno onih nevladinih organizacija koje su danas predmet istrage nadležnih organa. Policija je jutros po nalogu tužilaštva započela prikupljanje obaveštenja u vezi sa radom Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, građanskih inicijativa, Centra za praktičnu politiku i nevladine organizacije Trag fondacija. Više javno tužilaštvo u Beogradu je uputilo i zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Upravi za sprečavanje pranja novca, kao i Narodnoj banci Srbije radi provere novčanih transakcija ovih nevladinih organizacija.